LAKLIBA Nipan SUBA Lok Sabha Meekhal Gamari Leinana, Indian National Congress na Manipur gi star campaigner Nimfu Khalle HAINA, AICC gi General Secretary VENUGOPAL na Election Commission of India gi Secretary da KHANGHANKHRE. Hiramasi Gamari Leinana, VENUGOPAL na ECI gi Secretary da Thaba Cherolaman Hai. Representation of People's Act 1951 gi Section 77 1 gi matung inna Khalle star campaign ngakpigani campaigner sing adugi manungda Mallikarjun Kharge, Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, Badra, Jairam Ramesh, Girish Sodankar, Shashi Tharoor, Salman Khurshid, Imran Pratap Garhi, Jarita Lifelang, Kanhaya Kumar, Kaisam Megasandra, Okram Ibobi, Gaikhangam, K. Ranjit, T.N. Haukip, M. Okendro, N. Loken, T.H. Lokesor, Suresh Kumar Okram, Dr. Tokso Mainya, Thangso Baite, T. Manga Baifai, Fazur Rahim, Victor Kaising, KH Debaberta, O. Joy, KH Ratan Kumar, A.K. Mirabai, P. Sarat Chandra, M.D. Amin Saha, Vidyapati Senjam, L. Tilotama, Hareswar Goswami, Dr. Langting Thang Haukip, N. Bupendro Meitei, Alkalamba, Srinivas B.V., Lalji Desai Amadi, Varun Chaudhuri, Yauri Hairi.